Jesus. Amen. Yeah. So follow from a fatal fatu later out. So after malo tatu wali o Yesu Keriso. Ia lava o le tatu tupu mamalu. O ia le autu, le amatanga, manangata anga o melelei uma. I lotu soifua mo le tatu wola. Ia o ia foi wafu ai o na tatu toe. Maua le nei lao le lei. E feilo iai, ia matata o feofo fata iai. Ona o lana tau singa wha pele. I lotu soifua mo le tatu wola. Mene. Ia alumia le la amatari e fo le tatu pol kalama. I le nei tai. Greetings, Santa Alofalava. To all the citizens of the kingdom of God. We love you and we thank you for being with us today and this morning in our morning devotion. Ia vi ia le tua tātou a mata le tatalo. Nganga pa iae mātou wala au mana ngang whaaloalo wha mole fio maia i o mātou lotu. Papa ia ma wha mamaina ma wha manuia le nei awala wasota inga o mātou whaia. Mai se olau wha unga lunga ia i mātou. Father, we pray that you purify and sanctify us and cleanse us, anoint us with your anointing Holy Spirit to empower and enable us to proclaim the good news of your kingdom. Ina ia sufi lo mātou whatuatua, la mātou au nanga o lo whaia pia moe. So ina i mātou le toto le tamai mā moe, ina ia whai uina i fōle nei mawhatanga le manuia, ma le fia. Fo i le vi inga ia te oi Jesu Keriso, lo mātou wa li ma lo mātou whaola. Amen, amen. Praise the Lord. Yeah. Au sula tātou pese lea whai mai. Pea au te talo pese ale love song, old favorite song. Pea au te talo, lea li ia whaia, lo mana o, fo ai mai, so se mea, ia au mai. Whaamali lo mana o, a o isi, te whaangalo, taimi uma, pe a whaia, o la utatalo. Aua le whaia, lo loto, a o lo fina ngalo, ia a vea le ama utatalo, ia souma, lo olanga, tuina atu, ia oe, ilene yaso, aua le whaia, o lo uloto, lo fina ngalo. O nisi taimi, lea li o te tatalo i whaamangalo, ae peitai, o lo uloto, ele o sao. Fia au na, fia ngalue, oe, ia souma, a ola, ele o sao, io luma. Aua le whaia, lo loto, a olo fina ngalo, ia vea le mauta talo, ia souma, lo olanga, tuina atu, ia te oe, ilene yaso, le whaia, o lo uloto a o lo fina ngalo. Aua le whaia, lo loto, a o lo fina ngalo, ia vea le mauta talo, ia souma, lo
o langa tuina atu ia te oe i lene iaso aua le whaia o lo uloto lo fina ngalo aua le whaia o lo uloto a o lo fina ngalo. Amen. Praise the Lord. Ia, ole na. Aua nei whaia o tātou loto. Ia whaia le fina ngalo le ri. Amen. Ia ole pesefe mai, ole tatalo. O aso uma, mataimi uma, ao, o, kimu, la, makangi, mawha, aua lava. Nei tu ua le anganga le o le fia e tatalo. O le tatemi e te tatalo ai mo kako kakalo ai. O le ua kako whai loa kua. Lo tātou tali tonu winga o le atua iana me whai. Wa kako kalangoa i le atua. Kau ke lewa ai ai. E ke mwhainga e pai pai ai. But you believe in your heart, with faith in your heart. O lae te tala noa i le sili. O nā alofa i ati oe. Wa e tali tonu foi. O ia e a fua mai ai le manu ia. Ma tu mau ai pia. Le ola ma le malosi. Amen. E le ngata mo oe mo au. O tātou ainga. Ma so se mea lava tātou te whaia. Praise the Lord. Amen. Ia le atua. O le autula nei tae ao tātou whamalosi. Sanga whawhanga ina ailo soifua mo la uola. Whapea le whaurutala no le tae ala lo nes fulma le lua. It's principle 12. It says, stay connected to the source of vision. O na o le pe e maua lunga lava tātou tala no ngare tāua le mele o tō whamamau. Vision with purpose and power. Whapea la ta iala ro nes fulma le lua le tae ao ne. Stay connected to the source of vision. Ia whasabo se whasabo ngala tamai e tāo fi mau, ma e tu mau, ma e wheso tai pēr i le pongai, ma le moi o le tō whama mau ua i tō tono lo loto. Ia mana tua, so se tō whama mau, so se moe mitinga le lei ua i ko kongo kako uloko. E a fua mai le tua. Amen. A funga la i le Ioannes funma le lima, out whai upe lima. John 15 verse 5 from the New King James Version, it says, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. I am the vine, which is Jesus Christ. And we are, you and me, are the branches. Apart from him, we can do nothing. Amen. Fasa move me o au nei o le vine o la o tou. O le tu mau ia te au mau ia te ia. O ia lava e fua te le mai. Awa me ka awa la le. Awa ele mawhaia e o tou na whai se me tasi pe a au le iai. Amen. Pe on whai ato le au tūrtai au ne. Stay connected to the source. Matua voi pe ona tautana mia te leo taimi. Father means Abba. Abba from Hebrew. Olona winga. Source and the sustainer of the creation. Of you, me, our families, the church, and everything. Nea umaye e tātou te ngalu lue le ngalu anga le atua. I le lalo langi nei. Ia mana tua. Aua nei ngalo i tātou. O le atua fōfua. O ia o le moi o le aluinga le mere. O le ulua ia. O ia o le mafuanga. O le pongai. Pea ona whai mali tala. Ale tusia whaalinga. Whaalinga mua na e tau tala i. I le whai upo e valu. Whai mai. O ia o le alefa ma le o meka. A and Z. O le alphabet nga. O le amatanga ma le ngataanga. Mai o le amatanga ma le ngataanga. O le mua ma le muli. Rono winga e pito i luma le atua.
e pito fo i tua le tua, e o ngā tatonga fo i le tua, i mea umalava. O lea lai fai mai le tō matau mo o e maa utai ane. Stay connected. How do you continue to connect with the source of vision? E wha pēwhea ona, wha aua upea, ona e nofo i to tonu, o le mawhitanga lea male atua, a ele o waaia o mata, e ke le o whaiwhainga e pai ai. Wha pēwhea. Ia lea lai whai mai le tala ale, wa o Yesua ngangale upu le ione, suma lima mai, o ia, o au o le vine moni, o Yesu lea, ona le upu, a o la i tātou, a le ai au, e le se me whai kako, o le mera le whai mai, ia so ia whi so kai, ia ngofo pe tātou, e wha pēwhea. Ia o le mera le, o le wha manatu. This is a reminder for you and us. E leo se mea fau le mea, o le kakalo. If you are going to be successful in your vision, you must have a daily, dynamic, personal prayer life with God. Amen? A e mana o e manuia mea umai e te whai, a mai seo le tō whama maua tu ina le tu, i te tono loto. E ta tau, mai makualanga kakau, ona iaia te oe, le malo si anga lea po le natura le te tono loto, po le whiwhia kakalo. The very first person you need to talk to, i le kae awa i le amakamea e ka unga mua e ka langoa le nganga pa ia. O le ka ngaka muli wharenga e ke whai ai ke le i fhoi i lo moenga e ka oko le po. Koe mua mai. Le makua i ka ua o le mea le i o tātou loto. Pe a whai tātou te mana nao e manuia tātou fuafuanga uma. Amen? Say amen. Ai manga e manuia lo to lua, lau whanau, o lau ngā luenga, o ka longa, o le aonga, so se mea lau. Even the church itself, e mga o mia le ola kakalo. E le o ke le o kupe, ke le o aseka, ke le fale, e loa inga, o manguia me uma. Le ai, e loa le manguia ma le, o le marolosi o kako le ola kakalo. The prayer life, o ve mai le maua le, stasi foi evangelia to ua, my prayers with faith move the divine hand of God. Mai ole te talo e whai ale whātua tua, e ngaio i eile a aole tua, e whamaduia, e whamalolo, e whasaoloto, e te talaina pupuni o le langi, ai anga le lei mai ma wha, mau mai e whamanianga e ati tātou. O se a ka ua ile mea. Why is this so important to us? Because it is vital that you have continual communion and fellowship with the source of vision. I say, ngai mga mia ka ko le sokai. O lo foi ole whainga ole fale. E kaunga ki le ka muka ile akalanga kusel kusiaka. O mea mai whai ai ko kongo le fale, ko kongu o fafo o lunga o lalo. E ka unga alu mai lunga le aka, ki kilo le aka lea. E sau lo le pasi fale le o fe kauile, me ngai nga whai ka muka, ma le mele kongo le aka. E le a ngar fan. Mai mau ngā luenga, mai mau kupe, mai mau maalosi, mai mau le kele o kaimi ngā lu le whainga le fale. Ma pe ngā umala le aka o kako. O le meua au mai le atua ke ngā lua i kongo le ka le sia, ke ngā lua i le malopo, whea lava po le whainga lo ai. Alu kongu le aka le kusi mai le atua. Me ngai whai mai ele, e lupo Yesu. It's not my will, but yours be done. E ui ai whainga ka ngisi kaimi. E umi, longa whaangaso longa. Ai whai pēa. Follow ai pēa i le aka nga. Langa e whai mai kala Yesu. Apart from me, we can do nothing. A kako le follow ya Yesu. Whai mai Yesu. Au noa mau. Mai mau ko ki ngā inga. E le ngakalai mai mau ko ki ngā inga. Ke le me ole se. A ole makuapo longa yo kako. Ke le kupe anu. Ia ale whai upula le whawhai ngoi wheme. E le ma whai
ona e whaia se mea e au noa ma le atua. E le ma whai onga o whaia se mea e au noa ma le atua. Kusa po le alo kako waka mamai, po le alo kako malolosi, po le alo kako kelengi mea, whain kele o mea kako ke maua. Ale aile kua, e le ma whai onga kako whaia se mea. Ia man tua whaila, pe o le maultus. In God, we can do anything. E pe o le kala e apostolo le kalisia i Filipi. O te ma whaia mea uma, ilea, i le whaatasi mai o lona mana. O le mana o le anganga pa ia kako ke ma whaia i mea uma. So ia kako manga kua. E pe o ngā whai meri whaaringa mua whai upo e wala. O ia o le source. O ia fo ia ma whai e o sustain mea uma. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was. O ia foi, e mawhai ai, o na whaahau au pēr, mea malava o le ātātou whaia le nilalang. E se le maanga ia, so le mea la le mga o mia el kakua, stay connected. Ku mau ai pēr, i le mea la ua finangalo e le li, ma le whaasino manga, o le mea la ngā lenga o le afio Yesu le langi ai fai lang kala le uri vo ye longa uso o e fa kali o Jerusalem o te au mai le feso so ani sili ia inga wa afio mai la nganga pa ia o le atua lava le ko i malo losia ki nganga le ngi kupe ki nganga mao le me fesa varia ai ki nganga le kau fa fefe mai o pelu makawa a fika loma ele ko e fo i le furu lua le ia whakase mangisi tangata na lato ngā lulu e whatasi te mi le wana i le tala tu spa ia se lau lua se furu kangaka ngai lunga la fea piko lunga inga ua a fia mai le nganga pa ia excuse me o ngā kua kala malava leo kangaka ia se lau lua se furu ngai lunga i nganga ese longo winga langa i whamaunginga ngā. They were all empowered by the anointing. When the Spirit fall and anoints them and bless them, they were all empowered. They were strengthening by the power of the Holy Spirit. Ile mana o whaunga le tua. Vai lai le ile makau kia le me. O ngā la leanga mawhai e, o ngā whaau o winga lea. Savalinga. Le au nganga, le ngalue, e le i koe foi, ki ngā le mamao mea ngā sāwa wali ai, i vasa e fia ngā sopo ia, ngā makua ma whai lava ngā whakingo i ngā meo. Ona ole atua. Ai le i whapea langa, le paunga le kaimi ngā whisoka i e kakai a mare nganga pa ia. O le e whamao ngia le kala le kuspa ia. O le o mai o le tala le leile ngi kulangi ka koke e, e a fua mai le ngā luanga nā le au soo. Ko se furu lua mai la tau na muri ai e le i koe foi saua sopo mai ele sopo mai vasa e ui le whainga kā le malanga e ngā mawhai lava ngā o mai e uka hu mai kara le ringa i ku o le rarolangi le lai fōringa ua so o le rarolangi i le alu o le vaa o le tala le ringa pate o lai ko a kele foi ka ngaka ngā koe whiola o soifua mai kua mai o le kaimilea o lai makua le kariko nguare e o mai la le kaimilingi o le mana o mia le whaau au pea o le tātou o whea lava le tu o le alolangi e wala aua e le tu e ke anu ei pack your bags and go ai manga kua la le melea a e anu po whea lava ke anu ei stay connected to the source o wai o i le ma ku sau ke sai po whele ma mau ke anu ei ia ku mau pea o e i le whasoka ingal a wale kai mea ke disconnect ai o e mai le source. E le ilo po le ale whasingo manga. O whea po le ale nganga ua e o iai, po le ale kota ua e o iai isi i ku ainga maisi a ku nguu maisi. Stay connected to the source. O e vai mele to the source. Le ale winga mele i le pongai i le mafua anga o lou wala awina ma lou wala awina. O le ale kofi ua avaku ia kio. Ua e ngalu e kofi whai whiau, a wao, ki a kongo, whai a onga, a poskolo, pe o le wheka,
O le arko inga kofi woku inga kuia ki o e whai evangelia, o le alama pe i ko kongo foi o le kalesia whai a o ngā sa, whai pese, o le worship team, o le alama le ko inga me le wa appoint o e, stay connected with God. You know what? Prayer is the place where you can take all your burdens to God and say, God, I have to make it, and He will say, I'm with you. What are you afraid of? I'm scared. I'm scared of ni meo leo langa ki wo fa fe fe ka ko. Ai manga kua. Kala ngo ile tua. Pese ile tua. Kakalo ile tua. E makua I makala lava lau fa longo. Ile kai me ke kala ngo ai malo loko ngau ile tua. I speak le nganga le ri ia ki. Ava pele masange ka fa kai. Fa kai. Langa ele ma finga ku lafo inga ka ko ele ku. I so se mea tātou te whaia. Mō ia. Mea langa ka ua haile. Ko ngeki pe iai. E vai le salamu lusu fik whaia pu momua. O Yehova o lo malam lama ia malo ola tanga. Oi ea se o te whewhei. O Yehova o le malosi o lo ola. O te matau ea ia te ai. Kala lea whai salamu. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? O le ale mamao ke alwe se malo ainga, ke ku ua ai le mea ngai whanga umai ai, e fōringa mai ua, wa ngao mea umai lau ai, po ua e alu ko kongo le wao filifili. E le kai kula fua inga o eleri, pe a whai o lai ke alu ai ko ngeki pe le tua. E kai mie, pe a whainga lo lima, lo vai, ia po lo tangata ingi whalawe lawe me tupu. A o le manguia le ua whakarikali mai le tua. Pe a whai e ke wha maongi maku mau e le kai vale ku lima le fina ngalo le tua. Yo kaku kaka. Sometimes you will wonder if you are going to make it. But you know, you can do it. E ke o iai. Pe a whai e ke kaofi mau. Po whea lava kako ke iai. E le ma whai. Ona tu la fo I tātou le tua. Me mai le kolose e whawhai upo e lua. Yo tau fina au le te talo. Ia mātala I lea mea male whawhtai. Continue earnestly in prayer. Be vigilant in it with thanksgiving. Amen. So if you stay in touch with God, you will always be nourished in both life and vision. A whai e tu mau oe tono le si o manga o le tua I le lua mafutanga your intimacy with the Lord. A whai e tu mau oe le mafutanga wawala lata le ma le tua I le tatalo ma le ana pongi ma le whai tauina o lana tusi lana upu lea le awhiong pa ia leo le tua e le ngaka e wha malo sia lo tangata I le ola nei arko wha ma maore ngā mai le tua e tua e peo na whai atu I le autu o le tae aone. Stay connected with the source of your vision. O whea le mea na ua whamatala atu e le ngang pa I te ngalue. Peke ngalue kongo le ofisa, peke ngalue runga le awala, evangelism and discipleship. O whea lava le mea le ke aruanga iei po se kalesia, o la le minsunga stay connected. E le mawhai, o nga e survive I lo mawhau. I le aka mai o lo mawhau. E le mawhai o nga e survive I le kele o ngia ukupe. E le mawhai nga e survive I lo uolanga le ma losi whale kingo le. No. E le mawhai o nga o e si kua le vai. Pea e wha malolo. Pea e wha moe I lo malos. E wale kala le whata oto. Maia. Lean not unto your own understanding. Aua ke wha moe I lo lava ta mai. Langa e muka le poko e vai I le me wha maungi ai. Kele I o ngase nga wakut whale mai. Whaia la corporation. Ke ia le umole o umar kao konga. Ai sa wari mai whafore kako fo mai. Mai ia. Wala watu tato ai ngai o mai. O mai ia. Mai ia o ke wha malulu watu.
whamali atu, ua le aise tonga fiti, ua mae aru konga fiki. Mae asa ili ngā fo mai, makaumu whainga. Ua whano lava le soifua o siu tau tina. Hoi vai mei, e alua loa uma. E wheo fo le lo ia ngi anga court cases, ke le va alele papa ma va angongoko, ongo wa uma le malosi le mafau fau wa ngaka. Fiu e whai le ka avale, fiu e whai, e alua loa uma le muka anga le. Langa ele ma whai e ka konga so sofa le fina ngalo pa ia, ma le fina ngalo tu ma lele o le atua. Mea langa e ka ua, stay in touch with God. Stay connected with God. Why? Because He is the source and the sustainer of life. Why? Ele ngaka o ia le pongai mana au kua le ola. A o ia o le moi o se tofa mama o ia tu wina I lo fina ngalo mo lolo. Ia mo le nei tai ao. La walu ngā ruenga, o le haonga, pe o ngai ke ngalua I kongolo a inga po fea lava ngai ke ia. Au ange I e aru ese mai le sota inga lea male atua. O le kaimia ke isolate yourself from your intimacy with the Lord. Le ilo e opo nani me la fai kai au. Le ilo e opo, a fai fai o yengi fa fe la vei o fekulengi aku yake oe. Fo I mai I kongolo wa feafe. Ko kuri fa pa uma fa ko ese I le atua. Ma ka fai e koe fa le le ia wae le ma fai fai au ngā fosi o e le atua. Ele whinga ua lo lima. Wae kala la apostolo Paulo I le kale se Roma. Le Roma suma le lua. My brothers, present your body. It is your responsibility and your duty to present your own body as a living sacrifice, holy and acceptable in His sight. O oe mau e whaia le mea e ke alu le atua. Mea ngai whe meritala Iakopo, the apostolo Iakopo. Draw nigh unto Him, and He will draw nigh unto you. Whalaka laka iai. Ele mo whainke ia o whalaka laka mai le kua pia whapea ke le kai kai laka laka. Koe laka laka I ke mi ke mga o ia mālolau au laka pi, pe ke mga o ia pasilau suenga, pe ke mga o ia siilo kukongi o mea whapea. Ngale ai, o oe mua mua, draw nigh, kalaka Iakopo, draw nigh unto Him. Whai me whalaka laka ia ke ia. O whalaka laka mai le. O le ale winga me stay connected with God all the time and every day. O nga e loa lea. Iai se loko kele, the confidence, e ma se mau ki ngoa I ko kongolo loko, I mea ki savali. Ia may the Lord bless your hearts, enable, empower, and reach your hearts to continue to serve Him with the top of your ability. Ina ia vi ia lona suafa, ia manu malo ina se anganga, I le ni asu. Ta maafa aftai tere lava, ta ile ava noa wa e sau noa mai ai o mātou loto, aftai lo fa malo si o mātou tangata. Aftai fo I le tele o tō whama mao le leiwa tuina I o mātou tangata. Mātou te au na ma whatau nui nai lo mātou mafuanga. Ia vi ia lo suafa, ma ia whama nuina lo suafa, whama nuia ia I la tau, whafufonga ma mai moina nei talatalanga, isi fo I stemi ulu muriane. Ia anga le leima I whama nuia ia I la tau. Whama nuia fo I lo mātou nu, ia so I whiau matiute, fo ia o ngā whanau. O e olo ien wha moe whi malanga I lungo le ea, I toi fo I atu I nuu ma ainga, ia po whiasi e si inga foi, ia maise o whi au ma tiuti o lo whenga iai, ia wha lao ma wha ma maina, sau ina I le toto le tamai ma moe, au ala uma o lo sau, ia wha pe foi, au na titofi o le tala le lei, ia maise au na misionare I tawhai fia le raulangi, ia mana yuso o sau aina lava o no le mau e winga ia te oe, iai le file mu o lau fio ia I lata. O manuia mai le nei atu nuu, I lona ele, I lona tamau ainga mo nā tina, ai maise o na taitai. Whape foi, si o mātou atu nuu I Samoa, ia o New Zealand, ma le lalo langi atua, ina ia maua tangata, le ola mana tu natu ia te oe, ma ia whapea lava, o no mātou whesota I pea ma tu mau, I le mafutanga wāwala lata ma o elo mātou o li Iesu Kristo. Ia o le mātou te tāro le rei tai ao ma le nei aso. Ia I ume uma mātou te whaia I lou lava vi inga Iesu no mātou o li I le whaola. O e ala tu ila mātou te tāro. Amene, ma amene. Praise the Lord. Ia, manuia le nei aso I whiau ngā ruenga.
La singa mso se lava e tātou te whitawhea iai ia whamanuia le tua ia te o tōno le swafa Yesu. Amene ma amene.